che cre che polemico che dongo di bo Krista u che croyu mahozole che esige che mahoshenje ni bubu ngo ke hu pori croyu shadi podi ko bu ur chala shalia thinya ni pu zabu zaye chalichi tichi hau ke tubo vode mo covid-19 la ke jogi mhapet tekre dide tepe haula themi ke kra ke meje sopfe mo ke karize ke seje ha ke kra ha dir di ke jeti haunu rigado ke penefer dideme simoto we briko tu tekere se kusote tanungu kelie Jesu Christa zoe nduri thiri ke mbazo mo ke chache sito zodo isi Johan Kirio tu tekenie kusopo mo ke ni nungu kelie anonoko nibu puma molikatola a ko tupi ni ko kishiya deri homie puma daoro ula pu ki japu che ke thamie poba susa ke meto Jesu Christazo mo poe u ke puma kola uro che ke wozo ci u ke puma ko larbi monye ki jepete ke puma larizo William Barclay's Daily Study Bible nu Johan Kirio tu tekenie vatsa ke shoho se kazashje Johan Kirio tu tekenie kusopo mukenie vatsa ke shino Johan macha kenie pushodi west kodepu Kirio temi ke hupori ke panufas silikado Christami isi mu ke lusu ginu mechimechi kadam hasingu ke lioliro dizezo Hano mi po ke panufas silidaro ke lusu dize samoro sobi Johan pugeche hacha hane ke panufas silikada mu dize ke sidzi siya isi ke new Johan Kirio tu tekenie kuso sorunu ngukele kemhi temi ke hupori apogiba edi puyaro pom hedi tolije ke luhao Jesu ke mhedi lukeche mese putudo liro Christaze ke sapo chelegada ke lu Christa doreli di lu moroso Christa mila Johan Macha ke meye ke ni pomwa jeshe nipu silikata mhasi dize sagache mo nipu ze ke sapo chelegada podore lidi lukelie sala Christa ke pelemie po ke lhunu ke phuma le ke medzawa le kenjizo rigado ke penefe poto popi upesi ke shu ke masa ke penefe mo salawe tisonhe u ke lhunu mesadi kerso ke lhunu luke je mese ei brook pugecha Johan lekeliro deze samoliro ke penefe silimo ke penefe silikado po diese cheke shiginu thashia mosu ginu mevilia ch dot pugecha ke penufa silikado Christa ke krema thaya mo ke Chrisu pu chalaga juro diese we Johan Kirio tu tekenie kusokera pengunu kera teninu ngukele ke ju mori ke ju nu viko kre heje ke ju kriya ke jamigi upo ke kredomo ke krilamonye ke ju nu ke to pete cho pumenguko umhimenguko kinyise ke moli ke chepete upo kinu nu monye ke ju nu zochela ke ju musu menguko jadaje deri uke penefe medoche ke jame ke chache ludodado kuso se hakonu Johan ke puro temi ke hupori ke ju mori ke ju nu viko kriya ke jame usiedze bamo ke krilamonye terio Johan ke ju ke puma se pushe che pumenguko umhimenguko kinyese ke moli ke chepete ke junu mengu hako jadado mo posiedze bamo sala ch dot pugeche chazu ke ngu bu ukera legada isi kenyu temi ke hupori ke penefe poke lumetso che mu po medo che ke jamie ke chache ludodado ke hupori ke ju kriya ke jamie jadado
Siri ke penufet themiu ke chachi ke new povizo. Cedo Johan Kirio tu tekenie kusomefa denumefa tefe nu ngukilie kusoha konunu haole ke sala shenya. Johan podie kernyo koki ke puliro ukobusi likedaupi ukonu baliche kuso mefa de enungulie. Ke krilamonya sililiro uko Kristagi balido isi. Johan Kirio tu tekenie kusomefa nungukilie deri ke mesao bu nie ken helide. Salaniko pette ke tho sili vide. Bahuri ke thole shekewe tiki ken hekeli hau 50 senu seke changuli ke dakeli zivomie siedze ke simie mu ke dimi ken helidi se le thocheya siriche me hoshaliro Krista pelile ketami pette Jesu Krista ginu ken heliketami prekadanguli kusome fa die binu ngugeli Nia sit zenu silikadao pie ni nu balidaro ni po mu no balido. We Kristagi bazoli liro kunhepo we uke laki liu zeke seke chenhe mangada lilho. Kusome fate ta pugeche pogi bazoli siliro po mimhingu cheke vornhe we ke tefu nilido mu po ke vornhe pom hodze mangadali lo tie kiju COVID-19 ze ke perje mo putikere haunu Krista ke palemiko ke dipom hindi luje morsoga Krista lavor ke to ke pu mu renye phi vorje this year Krista ke palemi ke dipo chthadi poze ke semorsoga Cie unko machas se ke pulie musukole medola shenya achakeriu Krista ke pelenu meti thazole lu kenotsa miho u ke pele vawa nipugi de tho thale mota ke to Johan si ke chala we ke pele mi ko bu she ke shehedi ke phumamu pomha thogo ze ke perhedi nipugi nu me jemor ke sopi unko peleshe Haura lilho deri chattulivi ke krilamonye ngo ke la ke leo Jesu pugeche neko ke jahonu ke me jezodo deri thepfulie a ke jaho ki kolide Johan tu tekere soru kuso sere senu honguli we Korint me ko keri tu tekere pengu kuso he pengo te thanungu ke le sala a ke kreko meti thazole ardida he Nipu matonu shurdi chabazoli Nipula ke meje ke shako ke matho chadali loje niesili ke tala ke kre ke palemiko Krista ke peleno chus se chadazoli matonu te he chjezoli u ke lujo libu lili ke se chjezoli mapet tekiri nipu zayela lujezoli ke peleno chus se chgeju nune baya Kosomepfa de pugeche sietsenu silikadaupi ninu baliche Jesu silikadaubu ukon nunu urocheje zolike we nipu ze ke kutopfadi ludoke posi pevidi ludoke u ke mera pogi ke bu uteshepie po penokolike kolosiko tu tekenie kusosorunu pugeche Neko Krista Jesu lipie ninipu chekelimhe pozepo che ludolichi machakeniu Krista kepele nunu kokele nipu nunu kepelemie kolekivi Johanpu poti thela sa kepelemie he thaligetola nipu keko semor sobike che pushe Bible nu ngukele poti thela je puke chukonu wel hubame moga kokeli ke lhuli ke tola rofe rani ko chep felidi terhoge soze ke perhe morosode efesa ko to tesoru kuso kernu vom efe donu we rofe rani ko je ke pu mulia
kusome fe tenino Johan pugeche Deri Nikolawe pokinu ni ken hekelhu ni gibaya salami bu ni pathamorivi Deri po niko ken heligada uthom hapet teko je pupi ni kia musu ke thozo mu ke tijebamo su thapie niko ke shekem he pogi balichi Johane rofu tho unko chathapie ke penfike le mu pome doze ke hekachunu voshe ke topu Sala we tefudi polal hulivi Johan tu tekere soru kusokere senu pugeche Siri ke thoro fu vorke liki poto niko chathapie ke tho ke che kenu shelido poe poto pokelenu hapumunye po renye ke lekopie pudo chela mu poe kesem hatche vorke to pupi ni kezodo Sasiri Korin miko kiriu tu tekenie kusokere se pugeche Salahie temiem hasi nunu petapfe kele deko monye Ropfe petakeshe deko sedi Ropfu nige dako ki ropfe dzepu mi petaya Kusomefe teni bi pugeche Deri po niko kenhelige dao tom hapet deko dzepu pi nikia Mosu ke thozo Mo ke tidze bamo Mosu tapi niko keshe Kemhe pogi baliche Tie we urapidi lujemoto Sala unu tache mori teje kudahe Kema sarafe poti peteno uzetudo Poto ungumu uze keperhido Poto uchata zedi ubu poke banu vodo Efesako tutepo kusokere se mokere dinu ngokeli Sala niri poginu ni ketodi renyali ketago Su ni ke lakili dili ke view Mo peleli ketago pupi ke je ke masarafu Nigi mohor velide Su se urhapie ukepene fethemie chekeli liteuzo Po zayu tsekeli chilichi Isaya tute hidie kuso serapo pugeche Deri Jehovah kremereke bakowe Uke ko cheka salido Uko zedwe ushefe tusido Uko tado mo unyetalilo Uko chadodo mo mezitalilo Tokepra tutekere pengu kuso kenine ngukeli Jehovah ake ko mo atsali Mo po ake lakili uchilide Hauha ake penefe Apo tsezodo Apo ke penefe Apo pie pejado Achaseu Krista ke pelemie mesadil hukeche we Krista penokrali mu ke peleke lula u ke se pevikoli kechezo kusome fate tanu ngukeli mu tsie anonoko pogi bazoli siliro po miemhingu cheke vornhe we ke tefu nilido mu poke vornhe pom hodze mengadalilo nkobu nipugi bazoli isi Ke krilamonye we Krista ke ze ke pero pe vikeli ginu ke puma terhilia mo sidi po pes pe medamo mo mesadi lulia we ke hupuri Krista medono lutadi po ze ke se ke chenye mengada moliedo ke tie Krista voro po unko ke lungu po nilido me nipu gibalie siliro we tefudi po ze ke selido Nipu die kusuhako le la shike. Pitor kiri tu tepo kuso kere pengumu kere sorunu ngukili. Sigechu munye ni kikiliu mesagachatoe ne joli petekonu mesali. Su dze tupi keje niko mesali chi ke krilamunye a mesagachala. Ibriko tu te kere ke nie kuso kere dinu ngukili. Temi ke hupuri ze ke zevido fezoli. Mu mesazoli simoliro nipu nguli kenjizo levimiko tutemefe kusomefe sorupugeche nie mesagechala mu a Jehovah nie ko kriliketala nibu avichidodi kusomefe tefe pugeche we po me thozo che sibaro nie ke hupori me thoya kajami po nunu
penoli zo ke che si tu bado we unipu metho mu mesa ke che si ke bado e u ke lubu pozayela lu ke pelemi ha mu karado ke je kom hodzunu dili ke view japu chlia thinya ke lu japu ho rele ho mu sala we honi ho khui pie nipu ke pele mu dize ke lunu me mi je to ke Krista ke pele mi po ke lu ma thoko nunu po ke pele thapi pe ke jeya u ke lu ginu Krista ke mi tho thapi pe ke jelia thinya Ravi Zacharias pugeche we thephu mi pie renya mu unu hpie malle ke chepo no luje sala uko dilike view unko ke luginu ngule moro we khapie uko chekeju uko no lelo isi thepeti hala unko ke benefit thezili vime moga thepeti haunu unko bu unipu penokole bageche lebawe nipu pezie Chithie ABCC dibo lela shakhe chili ke viti ngo ke liki ha ke vi chili khe Galatia ko thuthe soru khusokyer ha ke vi che nipu lie che bazo likhe Krista u ke krohiu me hozo likhe Amen niko pezie